Sini tam ni bagi ada ko Hambai chini media friend no Jadi yang awak faham ni hinggai courtesy visit ni bagi si mona ni puila sekang agi yang awak pun official if I visit kai pia ko kawama issues relating with development mo am Chinese and koglam salaika especially mo am chai chini hawa one of the poorest am chai klayo one part hinggai hilik layo te half part hangke plain layo hili wo tuiman thogia therefore sing immediately tini problem na bahika solve klaiman apro sangisa cheri sukrubi salaika ya ba asuk ba ingya sing tini ya khana sing apro te ba salai pinai and accordingly kai nei ba kai tham tanker phno sing erase klaimano abo sing Chong lai nai, abno karibo MDC fund ni, je rang tong mani maximum rang no seng, tui ni wo seng use lai nai, ati hairo seng salai jaka, abno karibo seng bunyi hawa thang nai keng seng nugu, amse hap kang kai, sini kamyo, lamsak sugurok ni, sejak rok tongo, welcome, eba entry exist. Point rogo gate or like money tongo so sing apro bor la yan sing song like ya te kaisa hangkang ke abuk sing goza gawo wati ni jora mo amse belakene malaria mo mano hai si apno bo sing tamo klaiman sing goza salai lia pok actually mo point but immediately sing tino salai ye apno bo sing tamo klaiman sing nai lai nai so tini meeting actually courtesy meeting si but just got this is similar kumama kong nasang salaika and belakana fruitful meeting ka official ibabu use kanya ibagi to water tank of kana kami partner ni jotono to bagi mi asen rom dichani andro kaini subzonal tongo kaje subzonal ngangkai if I'm not wrong 80% plain 20% hilly te babija fasing just otherwise 80% hilly 20% 20 so mo hai jaga ro sing kaisa junalo kainei tanker te babija fasing te kaisa tanker ate karo riman sing wansulai tong layu and mo usagane chini MDC on a meeting chaired by chini honorable CEM abuni follow up ni kaisa samung boklayo because jikon sa sangamo sungka sang goto je buba grabai Khwlai ini pajak kes di diwi pajak bus kang salmario di selection rok so muju pajak proti jaga no kai sarni ni bisun pile o je andaro ni je 11Maharanipur constituency ni andaro le bobo hai wan sumung rok dong je di selection bagi so wan sumani tongo and sing according to sound book Khwlai tongo however ang the nuk money kuno against rokoto tongno tonglak na ani studies ani understanding go Mungia kami ba Mungia block ne andro the 14th chodata kami tongo misi tongo maximum on sing uncontested Khwlai ne hinang chongo te gangai under telemura constituency tongo te Kolanpur constituency a jaga sing kisa opposition money mano however 100% asung Khwlai nai ab jada te kun doubt kare ame belak